سازی ناودولتی کش بو هفهنگی خوازای به پاراستن و سدمن تکچوینا سروشت جهول بین راکرن راپور آماده دکن و بدانه این شنبر روشا خراب بوینا سروشت آشکره دکن و هشیاری دادن مروواهی باله دکشینن که برگیری نین گرتن ددمکه نیز دا قیران مزنتر پشتراجی کاراسات مزنتر دیب سر مروواهی و همو گیانان دا دست پی بکه. سروک کمله پاراستنا خوازای چف در یوانی علی قالچوک کد آماده کرنا راپورین لباکوری کردستان و ترکیه داجی هفکارید که بالی دکشینه که مروف خوک خوادی خوازای دبینن و او هلوسچی بویا سدم که هفهنگی خوازای جی جسادی نوت زیده تر به دستوردان مروفان تک بچه. 8 Ocak'ya helacı tu dere ne befir heye ne baran heye her dere eşk biye ama hem felakata insanatiye ya doğaya ya tabiata ya hemi jiyana can diyanana. Heker avha devam ki çareserine ve zaten kıyameta insanatiye ya dünyaya. Fosil yakıt kere kalaga ben işte dünyaya işte tabi master enerji ki bir master tüne gere enerji bir çareseri be. Heker hela ave me qirij ben, hava me qirij be, aha me qirij be, jiyana me qirij be. Em dibêjin ax jiyana. Vakti av jiyana, vakti av qirij bi, ax qirij bi zaten jiyan namine. در راپور دا بالتک شاندن کد سال 2020 دا گرمایی دنیای دا آستا پلین مترستای و 162 زیده تر برف و جمع دا که سارنجا دنیای نه حلیانه کاربون دی اکسید 305 ppm در باس بویه و حشکه سالی هر دوچه زیده دبه لوماجی دوی دا سال 2021 دا روژه و سرکی امروایی مجارا گوهری نسرشتی به اکادمیسین زنینگه دیجده عزیزی آنجی باله دکشینه که سال 1990 اوور و راپورین کج آلی سازی ناونتوی IPCC و جشه سالان جارکی تین آماده کرن به دولت آن راجی تین پاروه کرن و پیمان پاریسی جی مترسیا گوهرینا سرشته هاتیه پسند کرن و دیتن لیه جی برگرین پیویز نهات نگرتن و گوهرین جی بر بقیران و کاراساته و دومه. Günümüzde hemen her bir bireyin küresel iklim değişikliği kriziyle ilgili bilgisi var. هر وڵاتە ئێدی لەسەر هەبووینا قەیرانە گوهارینە سروشتێ ئاگاهدارە. ئەو جی بەتایبەت دە ئەنجاما راپۆرên ku ji aliyê IPCC û Greenpeaceê ve hatine ragihandin peyda bûye. Di raporan de rol û peywirên dewletan di peydabûyîna qeyranê de tê bibîrxistin û rê û rêbazên çareseriyê tên destnîşankirin. Ji 195 dewletên ku peymana Parîsê îmze kirine, tê xwestin ku hemû bandorên ku bûne û dibin sedema guharîna siruştî ji holê rabikin. اکادمیسیان و اکتیویست بالی دکشین که قلبوینا طبقه اوزون را زیده بوینا گرمایی دنیای و سدمین تک چوینا هفهنگی سرشتی به تایبت پشتی هلبرینا پشسازی به دستوردان مروفان پیدا بونه و گرک مروف پلانسازی و ریبازکا به بریار یا پاراستن و پاکش کرنا خوزای ندن دست بیکرن به بخورا ببین سدم که همو جیانه لدنیای نهیلن. صدق ارن، کردستان 24، دیاربکر.